T-Bag yamutanze we na amahoro kuri we. Sasa bana ho bari. Tegereje. Nagira ngo duhuriye ku soko rya Kabeza. Uyu munsi soko ryaremye. Kabeza ahanga hepfo ya Remera. I'm thinking public place, wanted men. Nyene ahantu heza umuntu nkawe uhigwa na polisi utapfa kugira ikibazo cyari cyose. Ngwina ngiye uze vuba vuba wihiye kuntinza. Yamuha address ashaka kubahurira najye kumutinza. Ngaho tugende. Bagiye guhura babohereze Whistler nabo bari kure umukobwa na LG. Ukagarutsa yakora muri gereza indani. Dore kiri indani. Richaro ahangaha bamugize ibya Yamfizi yashinze ihembe. Ngana ngwereke ngana ngwereke. Oya yakagose kamufashe. Ntago nasiga umuvandi ngomeze kuriya barimo kumukoraho kuriya bose. Ahangaha Richaro bose mo kumutera urushyi rumwe rumwe. T-Bag ngamufite rwose urukundo rwinshi ifite rwose kumufasha n'umuvandimwe yambaye hafi yamayeho kuba yarancumbikiye. Mwe mugendesha. T-Bag wakunze sinzi kandi filime zangaha amuhungisha abasetsi. Yabaye ubwa Yamfizi. Babizi ng'imfizi yashinze irehembe nawe utayikora mu jisho. Yajanga ava maraso menshi afite n'isereye batanye gukinira mu nzu ye bose do. Tanga yitonze. Afite imbunda. Wow. Easy now. Nawe udakunda ubuzima.